U današnjem kratkom klipu vam želim predstaviti svoj najnoviji sat u mojoj kolekciji, a to je sat marke Kronel. U pitanju je vrlo lep, elegantan sat, tanak, krunica je potpisana, poklopac na navoj i vidimo da ovdje piše all stainless steel. Dakle, ovo je čelik, međutim rađena je pozlata. Pozlata je tako malo oštećena, ali za godine koliko ima ovaj sat je star nekih 50 godina, sasvim lepo i pristojno očuvan. Vidimo da piše da je shock protected, znači to znači da je do neke mere otporan na udarce, međutim neki teži udarac verujem da ne bi preživeo. Vodootporan je sad, to je malo upitno kod ovih vintage-a, posebno recimo ako kupujete dajvere koji su vintage, obavezno morate provjeriti dihtunge, da li sve dihtuje. Imamo datum. Sat je prečnika 37 mm, što je za to vreme bio već malo veći sat, pošto su vintage bili 30, 32, 34, znači ti stariji satovi, a ovo ovdje rastojanje između ušica, rastojanje između luga do luga je 42 mm, tako da ovaj sat odlično stoji na ruci. Kronel, sve dok nisam našao ovaj sat, ja nisam znao za ovaj brand. U pitanju je stari švajcarski brand, znači Swiss made, koji je najvjerovatnije propao u periodu kvarcne krize. Tako da, to je to.